بونه 15 گلانش خو چندین روشن لگلک بجارین جدا چالاکی آهنگتن دارخستن گوتنا یکسر یا زمانزان و بسپور و خمخورین کردی اون دویژن کردی بر مرنه ام چوا دکارن کردی ج مرنه رزگار بکن اف چالاکی جی هر ج بونه ویتل دارخستن ایران حال هندور دهولی دا گوتارتن پیشکش کردن ج هولی رو سلیمانی و قامیشلو میوان سلیمانی هولیر تجربه باشور یا پرورده یا فرمی پرودکن به بشترین لسالون میوان من مراد عطابه هفسروک سندیکای ایتم سنه یا شخوانه ازش وی بپرسم ما مستسپاس از وی بپرسم لعامد الگلک باجار دن براستیل سوکو کولانان کردی گلکی کمه لوانه روشیم جوی دست ببکن بشتال سر سمپوزیوم پرسیم نیارم مخابن لكردستان تهوایی رفت شابه لوانجی وسایا لکولانا لکولانا کردی زیادتر نای آخافتنی نوزارا داج آخافتنا کرمانجی گلک کیم بویه yani kurmancı ben xatireye ki gelek mezindaya revş Kurdistan çabe vanici mixabın vusaya. Sedem çi veke sedem çi dibinin. Kurdi be kıymet de ditin yanjı astengi henel ber sedem çi oto asimilasyonu vekidin. Yani hem asimilasyon heye hem oto asimilasyon heye mixabın li devlet politikayın devlet bu pişaftını gelek banduri servet işte heye جبلیوی جی کردی جبو آبوری زمانه کی با زارو که هیم کن زارو که زارنگ یان دبستان خلاص کن زارنگی خلاص کن پشت کار کی بکن جبوی جی قیمت نادنه کردی لورا پرورده به زمان کردی تنه آتما یان جی معموری به کردی هل نادن جبروی جی مالبات نزدیک بنا وانا بچکی دور کردی دکه اوتو اسیمیلاسیون جی مخابن بروی زیاده بوده لی زیاده تر اوتو اسیمیلاسیونی پلیتیکای دولتی پیشافتنی اویج زیاده دکه yani قیمتا کردی هم جبو مالباتا کم دبه شخو بر چاوی دولتی گره کمه مالباشی وی آلیوا زیاده قیمت نداره کردی. بیشتر سالم 2000 serbestçi ki çebiyor yani kes nayd malat da işte astagna ke nabece dev bav tçmab zarok xara kurdi xabardi ev xemsariye kurdam çiva giredin dev bav ku xabardin bixwa nekarin mamoseti zarok xara kun wi ravşe çağır. Ya evajı nerine ki çane yani malbat vaha denere de bek em kurdi himi zarok xobek ko biçe debistani ve çeki zori وکیشه نکاره درساهیم به یانجی نکاره دبستان کی باش خلاص که زانونگه کی خوش بلاس که ترکی مسلک کی کاره کی خوش ببینه نزدیک بین آوانجی وسایه لی زارو که بری مالبات وها بنیرم بری 2000 بری نویدان کردی ترکی دا گله قدغه بو گله زورداری سر کردی دا هبو زارو حتی دست به دبستان دکرن Türkiye nizam bun, le gele tişi dikirin, gele karşı dest xistin, malbat gere vaha binerin le muhabin nerini malbatan usanine dibejin kuzaro ki me Türkiye baş himne bin kubiçine dibistanı ve zori bikeşir. Yani hiç ver ne zamanı debari, ya psikolojiye ki tevlev. Başa mabesa vel darxistine van sempoziyum masala sisyane hun dardıkın, hun çağırmanjdıkın, hun digijin ki çi derde xwetinin zaman ji bo ku hûn bibin çarenûsekî ji bo navçûna zimanê Kurdî. Ev sempozyuma me ya sêyem em dar dixin ya îsal jî li Kurdistanê rewşa zimanê Kurdî bu perwerda bi zimanê Kurdî bi navê wê tê kirinê mabesta me ev e ku em li Kurdistanê de rewşa zimanê Kurdî çi em ê biçekî bidine nîşan bin xetereyekî çiqa mezin daye em evî hem rayedarên xwe ra hem biçek jî bixine nav çavê devletê bêjin we Kurdî polîtikayên we pişaftinê Kurdî aniye vê astê biçek jî evî nîşandin lê zêdetir em nav xwe da evê xebatê dikin em dêjin ku rewşa zimanê Kurdî li Kurdistanê de gerek bin xetereyekî mezin daye em evê biçekî derxine holê pişt re jî ji bo vê rewşê em ji holê rakin destê me çi tê em çi dikarin bikin programekî dane pêşiya xwe mabesta me biçek jî ew e. Nava wî pirsêj xwe kiriye hûn dikarin çi bikin?
Vaka sendika perverde eğitim sen evrakne cilvete kirin te dvejin dersa bijarta heyerli sendika perverde eğitim sen xwanna de ber wisaya evrakne de cida ya gelo yancı kabul nakim evrakne. نعم رخنه قبول دکن نزدیک بنا مجی وسایه ام دخوازن کردین ل ترکیه گلک او قاسم ازن ل آواکرنا ترکیه دا جه گرتیه زمان خو گره بجارتی پرورده نبینه و یک زمان زکماکی دبستان دا استاتیا کی وره داینه هم قانون دا جیوی هبه هم جز دبستان کردی دا درسی خو به پرورده زمان زکماکی ببینن هم بر dersin bijarti nasekinin li em destek jinadani ma bas ama eve çünkü lewra hem riziknama meda cehdigire em perverda bi zimanê zikmakî dixwazin xebatê me jî li zêdetir ser wê diçin. Gelek spas Murat Atabay hevserok sendika eğitim seni ya şaxavanê li vir nalin gelek çalakî tên li darxistin bonaya panzê gulanê roja cejna zimanê Kurdiye lêl sokaqê cejnek nemaye bi rastî ev minak her tê dayîn tê gotin ku mezin dibêjin pisporê ziman dibêjin dibên di salê nodî da navê hemû zarokên Kurdî Kurdan Tirkî bûn lê axaftinê wan bi Kurdî bû hemiya Kurdî dizanî آنها نوی همو زاروکن کردان بونه کردی لی یکشی کردی نزانن خطره کی وهاج با وجه افچالاکی دن دارخستن که حشمندیک چه به کردی جمرنی رزگار ببه و وره درمان کرن